ABC Trader. Dobrodošli na ABC Trader vodič. ABC Trader. Ova serija instrukcijskih videa pružit će vam svu potporu koju trebate za korištenje trgovačke platforme ponuđene od strane naše tvrtke. Za otvaranje platforme ne morate instalirati nikakve dodatne programe. ABC Trader omogućuje vam trgovanje online koristeći web preglednik. Sve što trebate učiniti je da uđete na našu web stranicu i prijavite se na platformu odabirom servera ABC Trader demo račun ili ABC Trader live račun pomoću korisničkog imena i lozinke, a zatim klikom na prijava. Ako nemate korisničko ime i lozinku, možete otvoriti besplatni demo račun. Da biste to učinili, idite na našu web stranicu i kliknite na polje Otvori besplatni demo račun i ispunite sva potrebna polja. Potvrdite klikom na polje Pošalji. Ubrzo nakon toga primit ćete e-mail potvrdu da je demo račun otvoren i spreman za korištenje. Upotrijebite dobiveno korisničko ime i lozinku i unesite ih u ABC Trader platformu. ABC Trader.